No doubt, prayer breaks mountains. No doubt, prayer unlocks chains. No doubt, it is medicine. God is the doctor. Just call on him on his toll-free customer care number. Network yeri evakriya yechureze ugambe nawe. Tarinka bantu tahinduka mwesi jomu kwase byawe. Wazasoka simba mashu nawe tumubina kutego kuto. When you make prayer part of you, blessings will always follow you. My brother kumoshale, sister kumoshale. When you're hungry kumoshale, nawa yikusi kumoshale. Neighbor kumoshale, kanywani kumoshale. When you're lacking kumoshale, nawa tunjiri umwebaze. Kumoshale shabira chumwe byo kuriye byo mwoyo neshara. Okoshukushaba mutayu wanje nangwa noboyo shokuria. Prayer is the greatest weapon that we possess. Through him we can win our battles, I must confess. Amande geshara niminji nigakora nesente byetakukora. Amaskoka otangata nigatomo ruhanga wewa. Wazasoka simba mashu nawe tumubina kutego. When you make prayer, blessings will always follow you, my brother. Kumoshale, sister kumoshale. When you're hungry, kumoshale. Nabawo yikusi kumoshale. Neighbor kumoshale, kanywani kumoshale. When you're lacking kumoshale, nawo tujiri umwekaze. My friend, your life is gonna be easy. I never see, I never see. Mujware ke panzi. Omukura iwe sawa, omukucheka iwe sawa, no banza iwe sawa, ibakubanza iwe sawa, wamorwire iwe sawa, wamorwarize iwe sawa, every day iwe sawa. Yes, so those are always pray. Toka amanya mnywani wanje umukushemerwa umunaku umubusasi umumara shaba. Mwete tipo najirangu weno rutakirizi na lya mukama ari yajuru. Yes, mutakiri ujure takubasa kureka mu mbera zona. Tine Isaac Tokshemera. Ninya nachara. Ubayi. Bayi. Ekeshongoreki ngana gambire ngumukazi wawe nachukunda. Hata mkazi wawe yakonde kintu tokabura kuchukunda. Hata nkaguma ni follow winge bigambo mpora nashanga ngo cyeshongoreki. Hino kumwa okajango wati Ruben mukama kwerezo mugisha. It's a very good song. Encouraging words of Tosha Shaba. Yes. Koze ishara nocucu rwanaso citu cabicareza taro kindi no basa kubano korese bindi konka wareba wabiteko mu mubiri no burya hita ito tukoze se shara. So it's a good song kandi okaje mu twagire cyishongoro cyawe cyakangahe bakiri cyishongoro cyanje cyakana kandi kamusi abaturikize tandikira
abaturukiri abo kutureba ni Maramusya, Maria Masaka, muzeyi wanje na mama wanje umuri Bushenya aho rubingo kizobigara, abafana banje bona Facebook friends mwe bari kunshakika mwe bari kunkunda ahindi nimwe azuma mukama ababerumje oriyo nokoze saka koryoki hit by hit recession ngoraki ndecession ngoraki nechi akakoriyo no rube akakoriyo no rube nuwariyo natamumana akakoriyo no rube esente ninga kwandika nechi rube shija hati mbwenu ansa yaba Ruben yaba byono muri byona Ruben ahori Isaac rube so toko batanura obarwire obanduize obambenda buri yarangi obandwarara kwe iyo muryomo echango mnongo chiya abenje na kutamubwiro bobona kuwashitamire nawe ninga ko kubana uganiya na ukamunywana bawe nece chango cya kureba nyinchakare yawe cyakureba no muntu wa band sonke shungara huwande ya kurira yes yanjira nachara kunjira terira kani orkine ati nindiye gomba ato inira karunja telesi work together kandi ni mpamya think I'm disappointing of chintu chone cha kuandika because ni mangu chiyaka mukama kachipake chocho kurugom primary I've been leading even the songs. Okay. Yeah. Ndikira kuri wali uri mu studio. Halecho kwenda kushoboza umwe ubwire tutaka ryo mwako. Nicho cyandeta. Elizo. Shija. Mwene Ruben sariyo tabokoba ikintu akikwise mukurundi no. Ayino ndijo mweshongozo wako managing Ruben ninda niwe yandire mama. Nimbasa utatere bahamadiye wancu basoka mukora ucurungi. Konka nimpamya beshongozi bari abakumanaging. Yeah, konka nyonka shara mwito chitu twajangu likabantu bachimanye. Yoti ngenda kore chintu pipeline. Yes. You want to reach Runji, I will come and say it. And I think it is the good way even utaria mungu tuzamani. Waje chiwampa niza kuchigamba nakanwe yachimba. Think how kuvuza. Chirukore mesa gospel artist sabinji na mepamba. Chikore mesa kutunga management. Nenchi no jera mu chizo buzubuno basakobra. Sente. Uzubuno sente. Tuenda tuire mu mama. Tukuriye bahari. Okay. Utekateko kugenda ukakora audio ebonire. Na video ebonire utekateka mu washisha sente. Yes, twatashisha. Kunkana bwenchi gasha tukoro ebyo shongoro byinji audio ziryaho videos ziryaho nabwo yakabaro wabikunda. Tukore kimwe kiteho mutuma kigendere. Koko byamu mu kitanda cyawe. Ninga wakumagiza misho gawe. Noyereba nka Isaac. Ti umbinde kwatena kuno ko ishongoro. I'm not stopping today. And unless haje cyabo. Yes. Za kurekera kandi kaza kurekera kubaha music no. Chikati gecho roto cyanje kurubwira ira no second roko shanga abantu bari mu pure uri bandike byesho. Haza ndakumana kwandika. Ngani njezo no kwandike nanyedebe. Abo chikati gecho roto cyanje. Nimbasa kutajana nyereba hariya. Konkana nyenda mbenye merira aho shange like a million of people bari yamuntu batureba ntwishongora. Rigacho kujani hamusente. Imporo ntuma ganje gwahumura. Yes. Abo kwandi ni kwara chenye chikunda. Okay. How do you promote your music? No promoting ngota kuza kumanyoti yes cyeshongoro cyanje cyazo mbanga mfano zibanje hata na feelinga ikintu bacyakira. At music age. Irfan abasa kujete shongoro cyubonje. Uwo takire bwire nano kaseti ngo kora ashoboze abantu bari kucyakira. Uguruka ho cinage ka Facebook. Yes. Tino wararika muza kushoboze cyeshongoro. Toka teke yoga na kashani you're just there. Uguruka na gechesho bantu mutanke posting mu inbox z'abantu no kujumira. So nchenda baveni bo bacherondera. Cyacenda oyo soti ngo bagambe niza kushoboze cyitsi cyanje. Mazima nabeshengereza mu nyambe namwe niyo nabeshengereza bo kunde boko yona mu nyambe. I think aba disappointing. In a YouTube channel. In a YouTube channel noza YouTube searching Isaac T Music. Yes. Mazima shano bakaba techire na subscribing mazima nabeshengereza. Jeshongoro byona ne babero video yona inga itaka bira uploaded. Byona video. Okay. Kandi audios umuntu akazitunga. Audios no basana kuncontactinga. Anabazanje simchire audio. Okay. Okay, kari esumtunza kuzigamba bwa nyuma konka kandi nabanyenda kumanya
icyeshongore cyo ekitiriyo nzakupinda rimwe n'imwe kitukugamba hwati cyenyine cyakurita n'abakita ki icyeshongore mbaketa bitahemu mukama intervening ngo mbiyaho byona bikurimire cyane maze utemuka agapira kake ubu mubiri nigunyosya umutima guhabahaba ibitekateko bishobashoba nanye mpura nagwahaza buzima ngezaho kurwana konko buntu bumbero buntu yangatanisa abantu konka kandi nyongera kushwara. Oh my good Lord, I am tired and I pray for the helping hand. Birebe niwe tukwenda kwanje buzima ningenda kwetisa bitahemu ebikunema ijo birebe. Ibyashongora n'ibindi birumesha because it is also a prayer. Time uriyo mushinga w'umushabi ninga umuhandi cyo yarukurangiza side. Ati for last when we are like it's going to cook handike cyeshongora. Tubanza turonde to picture. Yes. Omena basakurunda kechi ngatinga gumotion. Nkashanga ji. It was a blessing if it kashanga ji net attention ngatasa nyine yakantu kabonira. Yes. Yakarita yaka. Nkata times twasa tushitama turonde to pick. Yeah. So muhandika hamwe mbwenu tukandika. So muronda to kuwa hasigara bye. Mero wena imarir. Very talented. All right, echo kundo video yeje nichi je ya time. Niwe. Are you serious? Niwe. I went to know very holy. Sure. Niwe. When ogomishinja kanje kom video yeje. By the way, it was my first video to feature in. Abukubanka videos abana batwinegana featuring videos zabo because of my schedule ushangakire kagira kata kandi tikumanya icyo wakoze ise kumbona niza kushaba Nelson otereze video ejo kandi nza kujya tero kwithendera tukigamboka cyo tero kwendera bitahemu
leta bitahe muningira ngo wakireba video yacu wagireba it's a prayer bitahe hanga ngo atawumbiyawe abase kugire byate bekanisa Isaac turukwendera umwaka guno ureba mko gugobere abenje bagira ngo bafirire gushana mnonga beshongozi abagospel n'abasacura baida nabo bagira ngo gutabakorire yo kugendire guta sofa umwaka tugugendire yes nyine byeshongoro konkata na nyete shongore tinkabe nyenda na go kushangwe twina overnight nkese twabe tutegeka tweshongore abantu bashimira abo batubye shongoro n'abantu yes audio neza kutambura kunkahiga barabe batajurebe abo banyagwe kuri bihito batineza WhatsApp yes tarafune so which kutambura oye tekatejere kugira ngo otambure nembera keji in case kuchakwa huka tukaguma tuti nchibasa kuba covid gumene yonja baika gumene yonja ndako yonja are you ready kugumiza mu ukaronda ko rarebe ngo wagumana ukika abantu ba covid yagumaho imbaraganis anyiza kora online concert yaguma hitremis okay tukujana inka concert niza kubija matero tweshongoro twanje you get my sins kare turukwendera inambaza wazesumu rero twendere twekeje WhatsApp no basaku nshanga MTN 0 mirundi 3 anana mwenda ashatu nemwe 10 077 mirundi 349 31 17 then one wasaku ntera Airtel 0702658629 0 mushanju 02 nkaga ni 5 chinana mukaga abiri na mwenda. All right, yabari mnongo kutahira niwe wewe video yanjye twendeze urunji so nuko bachuka ko kwenda kumanorewe ko ngenda bakanshara ubone ko kumano keterasa Banyana bitu au tukuza korengao ejini program ya Msimanta na majita brother Kenneth second Isaac T kandi mwishongozi wa gospel atuchine ndizo mwishongozi ndo bamwita Baron Nuts nawe tumtegereze kavuja nawe nza kuba ntureba ibyagamba na wa binje abo kwantu nangu tukwatara abana bitu nabo bavase kuba manyamba base kugera bahika because hati ko yabagambira aho babirene bamanyirwa hona hinji akagenda na hategana sanga audio nana kuriya muzamanya wakozere audio no wakozere video yes audio ngajikorum cooking studio ya henye mayit bomaha then video najikora umunako vortsi yakorwa Titus audio ekakorwa Glen Fem then writer Ruben of course yeah na ba featuring Jerome video yeto featuring Jerome tala ila wena nimbasima mnomo right abana bo beskuru thank you so much guys tutkawasa kurenga bya Isaac nbyinjini tuchirize tuchine binji tukineshura izo batukine yomwe tuchine yomdije mwishongozi byana no tungaha on program ya Msimanta TV West no banyita brother Kenneth nyina kireya mirembe katumwero tugaruke otargo Nanye burana baza uzimangeza ukwana kwa kubuntu bumbero buntu yanga